Napi saning ranayang, iraga ring Bali ngelaksanayang upacara galungan, manut lontar usana Bali, sedurung Sri Aji Jaya Kesunu dados raja ring Bali, setunggil raja sane madegnate cendak yuse. Wawu awarse kalih warse ngenterang jagat, rajane sampun sede. Lianan ring raja, kramane taler nenten surut-surut ketiben kegeringan. Punika ngawinang Sri Aji Jaya Kesunu ngemargiang penewas raya, melarapan antuk ngemargiang tape, berate yoga semedi ring setra gandemayu. Rikale tengah wengi, ide nunggilang bayu sabda ide ngarcana para dewata. Saking tulus kayun ide ngemargiang tape, yang nini Betari Durga ledang tedu napak pertiwi. Duk punika ide ngenikain Sri Aji Jaya Kesunu, penangkan Raja Bali ini ten surut-surut ketiben penyengkala. Duaning yang kala 3 dungulan ten poleh biya kala. Ide Betari Durga taler mepewarah ring Sri Aji Jaya Kesunu, mangde mahayu parhyangan, kebuyutan, pengastanan ide Betara. Taler sanipini utama, ring anggara wagi dungulan ngemargiang biya kala, nancep penjor ring leboh pemedal, miwah ngemargiang pemuspan rikala galungan. Ngawit saking sabdan ide Betari Durga puniki, rahina galungan kemargiang ring sejebag Bali.